Reka nongere ngusuhuzana ariko nguha n'ikaze uwo mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose duseye inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona 5 kuri 5, tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Rero tugarutse hano muri studio kugira ngo tubashe gufatanyiriza hamwe kurambura izi breaking news, dore ko ari amakuru abagezweho, y'amakuru abagezweho, y'amakuru aba yagizwe ibanga, cyane ko tuba twakoresheje imbaraga mu kugira ngo ayabagereho bwa mbere, abagereho mu bwangu. Reka rero twihuse cyane tutabatindiye tubabwire ko tugiye kwerekana video cyangwa se tugiye kubereka video y'ukuntu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabashije kuba yagera mu Rwanda, cyane ko ari ibintu byatunguranye ndetse abayobozi abaperezida bamwe na bamwe bakabasha kuba batungurwa. Kugeza ubu Perezida Felix Antoine Tshilombo akaba yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda, yakandagiye ku butaka bw'u Rwanda ahagana mu rukerera mu masaha 11. Kugeza ubu ngubu ikinyamakuru dukesha iyi nkuru kivuga ko Felix Antoine Tshisekedi kugeza ubu biriteganwa ko agomba guhura na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu masaha ya saa 3, aho baza kuba bahurira muri village Urugwiro. Ibi bibaye nyuma y'uko hagiye hagaragara umwuka mubi Perezida Felix Antoine Tshisekedi, aho yakomeje kugenda avuga ko u Rwanda narwo ruri mu bihugu bitera inkunga umutwe wa M23 umaze kuyogoza uburasirazuba bwa Kongo, kugeza ubu ugikomeje gahunda yo gukomeza kugenda wigarurira utundi duce, ndetse ko ingabo za RDF arizo zabashije kuba zagera hariya ku butaka bwa Kongo, akaba arizo zirimo kurwana n'ingabo z'igisirikari cya Kongo FARDC. Kugeza ubu hagati y'uwo mwuka mubi ndetse n'andi magambo asesereza, amagambo y'urwango yagiye avugwa n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byari byitezwe ko hagomba kuba havuka intambara cyangwa se ayandi makimbirane yarenze, ariko tukaba twamaze kubona ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba yabashe kugera mu Rwanda, aho bivugwa ko yaje kwitabira irahira rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame, aho agiye kurahirira kuyobora igihugu cy'u Rwanda, aho yabashe kuba yatorwa ku majwi ari hejuru. Perezida Felix Antoine Tshisekedi aje nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo z'Ubushinwa yabashe kuba nawe yagera mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko haje kuba hagaragara amashusho ndetse n'amavideo umugaba mukuru w'ingabo z'Ubushinwa ari kumwe na Perezida Paul Kagame, aho yaje kuba yamwakira. Kugeza ubu ngubu Perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe akaba yasesekaye ku butaka bw'u Rwanda. Biravugwa ko kugeza ubu ngubu baje kuba bareba ukuntu bakemura ikibazo cy'umutekano muke uri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko hashize igihe M23 umutwe wa M23 FC Forever Congo umaze iminsi urimo guhangana bikomeye n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro, aho bivugwa ko kugeza ubu ngubu uyu mutwe wamaze kugenda wigarurira uduce dutandukanye, aho bivugwa ko muri Ishasha honyine kugeza ubu uyu mutwe urimo kubasha kuba wagenzura imidugudu irenga 100, aho wabashe kuba wafata n'umuhanda wa Ishasha uhuza igihugu cya Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kugeza ubu ngubu bivugwa ko uyu mutwe ufite gahunda yo kuba wafata n'umujyi wa Goma byeruye, ndetse ukabasha kuba warwana n'ingabo z'igisirikari cya leta, ukabasha kuba wasanga Felix Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo,
ndetse ko naramuka atemeye ibiyakubiye mu masezerano cyangwa se ibyo bagiranye mu masezerano y'u Rwanda, uyu mutwe ugomba kuba wabasha kuba wafata igice kinini cya leta ya Kongo cyangwa se cyo ku butaka bwa Kongo, kari nako Felix Antoine Tshisekedi agomba kuba yakemera ibiganiro cyangwa se bigakomeza bikamubana ibisusa, dore ko nawe yaje mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye muri Angola bakabasha kuba baganira ku bibazo bigiye bitandukanye, aho bahuye n'abakuru mu mategeko ndetse n'abakuru muri guverinoma b'igihugu cy'u Rwanda, bakabasha kuganira ku gahenge cyangwa se k'uyu mutwe wa M23, aho uyu mutwe wa M23 bamwe mu bagabo barimo abawukuriye bamaze kuba bakatirwa igihano cy'urupfu, harimo n'uyu Koloneli Nanga wabashe kuba yakiyomora ku ngabo za leta, akabasha kuba yajya gufasha uyu mutwe wa M23. Reka tubabwire ko rero kugeza ubu ngubu uyu Koloneli Nanga, aho bivugwa ko yakatiwe igihano cyo gupfa, we abibona ko ari nk'ubusazi cyane, ko yahise asubiza leta ya Kongo ayibwira ko igihano cyo gupfa yakatiwe kitabasha no kuba cyanamugeraho habe na rimwe ku ijana, kuko aho ari nta kabuza agomba kuba yacungirwa umutekano kurusha n'uwa Perezida Felix Tshisekedi. Kugeza ubu ngubu rero amakuru y'uruzinduko rwa Felix Tshisekedi mu Rwanda dufite nayo ngayo, dukomeza kubakurikiranira n'andi yose. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ugasiga igitekerezo cyawe, ugakanda share, nyabuneka akarayike ntukibagirwe. Njye nitwa Sindi Nkabo.